Mamema wakwaba and found GCN page so mesro subscribe to my channel found some yabe on the so ube a notification and the sun news and the betum be open your BT and also when you be a share GCN page Hamidin Ede Addo Sechi. His Excellency Nana Akufo Addo Akopiem UK and Montin so Nana by or that's what UK home. Na pia Nana Akopiem UK no education home and to trade and I say sukuu ho sem and omo ekokan UK ho na eno UK Prime Minister Boris Johnson abo His Excellency Nana Akufo Addo na ba so papa so went to me university ne manfum through free SHS no dia Nana Addo why di papa because on my bia sukuu enkanko ekoni no sa o man no dia etumpon ye papa anti Prime Minister our UK Boris Johnson aboye His Excellency Nana Akufo Addo na ba so otre say Nana Addo free SHS on the bag and why na ensem be pie mu no he no man Ghana fa cho ma no ma chese Nana Addo no ko UK on your mind into on why any ama no ba to Ghana for ye wa ha Ghana for be chese Nana Addo to mu asia wo po o to mu asia wo mpela na mana free SHS out the buy cry her bra obre and the Ghana fan to about Nana Addo copy mu UK no Nana Addo aka so akaka o so baba ye tertiary so enzu free entiende o free nursery eba primary eko JSS SS free asanso copy university free na Ghana for chese nana wo prayer na wo kotena eye ofrani say UK sa meeting nya ho bi embre ya besenko and I will say, gay and a lesbian who seminar is bound to happen. And I gonna force it. Okay, yeah, and say, gay from the lesbian, more try and Ghana. He pass and shop what's in the UK, because over yet, tertiary then free. Nana, free SSS no, because out the buy no can so. As also the free tertiary account, Nana, what's on one's own partner? No woman, no Prime Minister, our UK, Boris Johnson, and Wabon and Addo about papa. Then so Ghana phones to free ayina na nado de ba enya de beboa na kana nado ka yi sa free SHS no kwese nka o yi na ne sa wo ye minister wo ye MP wo ye den na ka wo ba wo atwa school fees na ka wo mo ni bi na kana nado de acho mo na nado wo atu afra na wo ho chiro enti Ghana fo che se wo de wo UK wo de ka wase na mo wo gba Ghana ha na ye nso enu be di pa na ensem say ana say a newspaper de e buy say Prime Minister our UK Boris Johnson upon His Excellency Nana Akufo Addo na ba so no enomde etuya mienu adoso na afei adesua ne adekire ho akade titru ni books crayon pen ne ade ebebo ankwada yi ama nkwada no masia no omadesua no etumi akonkan enema wode koye ekoma school nkwada no se wo monye na wo monfansia de na eno na wo ba mane ewo emra wone enkwada yi atwetwe nkomo no se wo hia de wo bia mpe wo hia nya etua kono de wo hia nti wo ba no obi peso wano dache wo ntumi ama obi na befa koye wo bi de ne se abadwuma obi abefa wo bi atoponko na mfam obi ti so leina ayo hia no wo se wo hia se betumi atuase a nya ohia no aduro na ohia no aduro eya wumasia mapa ewumasia emupi ewumasia emutire doncho eno ena ye ohia no aduro asa nyame ya dom na sa Ghana ewumasia yetumi pagam na ekonkan na emupia ene ye Ghana ye ne ohia beto nkwanta apa tintontan ohia chiri futuro kura no yehu ohia bepe bebi afa ne senti no se wo ba aban abaso pa wo we investment aban eye ewo enwumasia mu a nyame anim ne kura nie wonyo di fo de nanso so obetimi ahyankoma kire se dache wo mai enwumasia de o mai enkoda no ebesi yie ama yate abrabo mu de na headmaster on behalf of the school headmaster Owura says ejei what the minister say papa ewo niam wo de ababa beche school no ane school nkwada no na wo kire mu na niam na wo de aba ne de eye niam ehia wo papa enti
wo da na se Ghanaian observer nie absa for some kwa Ghanaian Times de bokrata mu a Ghanaian Times de bokrata no so pieye na wo hwe anim wo a mampani na nadada nkwa Akufo Addo double breasted suit and a senu and was a white cufflink shirt wabo tie turquoise blue na oya said the mampani ti akonwam na wasuga no kakra no a guy wom and Britain man so for Boris Johnson so one day there was a suit black on this a white shirt sa na on this about that need the green with the din and womo atuwa womo bonkomo na picture na efe na yena Ghanaian Times e ba manne se mampani na nadada nkwa Akufo Addo emna woni Boris Johnson tuwa womo kasa no e na waka se free SHS no a wode ba ye no kai edi nimdia mapa ewura Ghanafo mu nimdia no so a edi ewura Ghanafo mu no enye ti wampo nimdia sia na owura mfi enye de kwatron so wi a wode tro wi eno ano no dabi na emom no wose eye nimdia a ebeboa ma yenya edumayefo a wo monim de ewo enwuma ankura ne nkura bata wodo mu a ebeboa ma o man puntuo no speeded beko no echenwusem boat chemo chemfraba na wonde owogidie mapase fa pema wato no wo enwumasiam a enam so ama school nkwada no wo munya nimdia ye de ye adwuma ewo enwumakuo nkura bata ene enwumakuo awodo mu no ebeboa ma maidache ebekwankan pa ntise de sin so nim tiremu aya hwezongo wunum owu ahwe no se wunnim se de Ghana be dache a hwe nkwada no a wo mu free SHS eba no hwe nimdia wo mo wo na kadafa to miens oh blogger na Akufo Addo me president what are you telling me Akufo Addo me president no masa utimi blogger ma Ghana utimi ka Ghana sam because you Ghanaians know that Akufo Addo is a peaceful man. Akufo Addo is a quiet man. The man so called Akufo Addo I know say yes so one about betting kofogu no and then one chen will be able to more and then utimi din attempt to me no the body dua no afa anwodi utimi kuni wufi no afa anwodi utimi kan sama enim no afa anwodi enu tu obi aka bi awu se de Nyankopon do no wiase na no sana Yesu Kristo mu ye no Jesus na mo se mu di na chi no sana yesi ye no sabato na ka no Jesus sana yesi ye no and which we catch them say Akufo Addo Jesus magana enti akwaketo afafo no odidi na tam akwaketo afafo a ohun ne ho mfaso no kan sambone akwaketo afafo a no woka anyambrasam journalist afafo a ha na wo JJ Rollins tam do you got nice opportunity to come and insult JJ Rollins asa munya chimi no ne ehunu nyansan Samusi atemdidie dia ye nya ebedi bio masa mesi munya chimi no ne yesu ewu nyansa ene sa dia yesu ebechimi bi u journalist a wo so udi na nado atem aboa na wona Ghana bobosia did you insult aboa na wona e bobosia so ane echedi did you insult kwasiampa nyini ye bobosia mo pese ye chama munya bidie ye bobosia mo pese ye China wo se MPP NDC baye ya usunya yenie kwasia wuyika wo pese wo yin free because of so kasama party kwasia wuyika wo pese wo yin free because say we a party member momo tire Ghana ho hey media me Akufo Addo tire Ghana ho si no obi a o Ghana ho the whole Ghana including our kings including our ex-president nasa mamo kan cham say free education nya hwe I mean, Bikobia, Kamechawa, what one. Bikobia got the real fight for Ghana, no Kabecha, or what to walk a cannon. Minister Bato, Metia, the money I could for them. The army, your movie, as I say, Papa, but worry, now, fend a more bonus, Samane.